Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe amazi ndetse n'isuku n'isukura mu mujyi wa Kigali. WASAC yagaragaje ko amazi yabonetse cyane 99%. Bivugwa yuko imvura mu mujyi wa Kigali uno munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Murabizi yuko imvura iyiguye nibwo ya masoko yari yarumye atangira kwirema, amasoko akongera akazamuka. Bivuze ko mu mujyi wa Kigali mu cyumweru gitaha hazaba hari amazi ateye ubwoba. Bivuze yuko rero nanone turaza kugaruka ku itangazo rya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini mu gihugu cy'u Rwanda. NESA yatangaje abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta ko hari amakosa bakoze kandi aya makosa agomba gukosorwa. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, urasabwa gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nje mugiye kubana mwana makuru nitwa Urinzwe n'Imana Emmanuel, abanze ku mazina ya Kidasamura. Wowe wakoze subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda uruwa gaciro. Ibyo tugezeho ni wowe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho ni wowe tubikesha. Ubwo no kuvuga ngo itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni irya NESA, ikigo gishinzwe uburezi bw'abanyeshuri ndetse n'ibizamini by'abanyeshuri. Bivuze ko rero NESA yagaragaje ko hari abanyeshuri bakoze ikizamini cya leta bagakora amakosa akomeye cyane, kandi aya makosa agomba gukosorwa vuba byihuse. Ubwo nanone turongera tugaruke ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura ndetse n'amazi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero kubera ko itangazo rya WASAC ari ryo rirerire, reka tuba ari ryo duheraho, turaza kugaruka kuri NESA nyuma. WASAC rero yagaragaje ko mw'iki gihe cy'impeshyi abaturage bagaragaje yuko amazi yakomeje kubura mu mujyi wa Kigali, ndetse bakavuga yuko aza umunota umwe undi akagenda. Ariko WASAC igaragaza yuko impamvu zino mbogamizi zabayeho ari uko amazi yabaye makeya. Murabizi video mperuka kubakorera naberetse n'umugezi wa Nyabugogo ko wari wakamye. Bivuze ngo rero yagaragaje yuko amazi yari yarabaye make, ariko ikagerageza kishoboye ikabasha kuyasaranganya abanyarwanda bose kugira ngo bakwirwe ahazwi nka Masaka ndetse n'ahandi hazwi nka Santere Kicukiro, Santere Masaka, n'ahandi hazwi Kabgayi hariya hirya naho amazi rwose yari yarabuze cyane. Utwo duce mubwiye nitwo amazi yari yarabuzemo cyane ku buryo abantu bayibutse ibishanga ndetse na hano i Kanombe. Bivuze yuko rero ahantu niho WASAC yatangire cyangwa yabanje guhereza amazi akiboneka. Bivuze ko abandi bose bafite ibigega mu ngo, ni mu gihe usanga umuntu afite nka litiro 700 mu kigega kimwe kandi ugasanga afite ibigega bibiri. Aba bantu nta kibazo cy'amazi bigeze bagira, kubera ko mu gihe WASAC ifungura amazi mu masaha ya nijoro ibigega byabo bijyamo amazi. Bivuze ko ayo mazi bashobora no kuyakoresha amezi 3 atarashira. Bivuze ngo rero aba bantu nibo batigeze bagirwaho n'ingaruka z'amazi. Ariko bishatse gusobanura yuko umuntu nawe udafite ikigega yagura ikigega akagishyira mu rugo, ntawamenya igihe amazi azira cyangwa agendera. Bivuze ngo rero nk'abanyarwanda nibyo bintu neteganyije kubabwira yuko amazi rwose ubu ngubu ni furutake. Amazi mu mujyi wa Kigali rwose abantu mwarushywaga no kujyana amajerekani mukajya gutonda, ugasanga umurongo uriho nk'amajerekani 200 kuri robine imwe, kandi uwo mugezi ni uri bugaburire quartier yose. Bivuze ko rero ubu ngubu amazi mu ngo zanyu arimo ndetse amazi yaje. Bivuze ngo nawe uri kunyumva kano kanya ugenda ufungure kuri robine urasanga amazi arimo. Tera intambwe imwe ugenda ufungure kuri robine urasanga amazi arimo. Ubu mbikubwe cyangwa ubu ngubu byumvise amazi naza kongera akagenda, utaza kundenganya njye nakwibiraga akabanga ngo ugende ufungure nimba ufite ikigega amazi ajyemo. Bivuze ko rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ikintu usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera. Tugiye kugaruka ku itangazo rya NESA. NESA yagaragaje ko abanyeshuri bakoze ibizamini mu mwaka w'ibihumbi 2025 bakoze amakosa akomeye cyane, kandi ari amakosa bagomba kuyakosora. Ni mu gihe umwana wo mu karere ka Nyamagabe yakoze ikizamini afite icyuma, avuga ngo narangiza gukora ikizamini aragitera umuntu
bivuze ngo rero iryo ni ikosa naryo rikwiye gukosorwa. Bivuze ngo abarimu cyangwa abarezi bigisha kuri kino kigo cya Nyamagabe bavuze cyangwa basobanuye uwo mwana impamvu afite imyitwarire nk'iyo ngiyo, gusa byarakemutse ariko ikongera igashimira ababyeyi kuba bari gukurikirana abana mw'iyi minsi bari mu biruhuko. Rero NISA irabashimira ababyeyi mwese muri rusange, ariko naciye kure ntagiye kwizimba mu magambo. Mwakoze kunyumva, njye nitwa Rw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Bivuze yuko rero komeza ukurikirane gahunda za Kidasamura TV Rwanda. Ikintu usabwa ni ugukora subscribe ugafungura